بسم الله الرحمن الرحيم. وقالت اليهود أو يهوديان ليست النصارى چند عيسایان على شيء فيزدن باندي. وقالت النصارى أو عيسایان ليست اليهود چند يهوديان على شيء فيزدن باندي. وهم يتلون الكتاب وحال دادي چه دوی ټول لولي کتاب. كذلك همدارنگی قال الذين وإيها کسان هم لا يعلمون چه نپوهیگی مثل قولهم پشان دوینا دوی. فالله پس اللہ پاک يحكم فیصل بوکری بینهم وما بین دوی کی یوم القیامت پورز د قیامت فیما پہاس کی کانو چیو دوی فی پاغی کی اختلفون چی اختلاف بے کولو. ومن اظلمو چوک دے ڈیرات ظالم ممن دہا چانا منعا چی منع کوی مساجد اللہ د جماعتنو د اللہنا یعنی دا کورونو دا اللہ نا این یذکرہ یعنی دا چی یاد کرشی فیہا پاغے کے اسمہو نم دا اللہ وسعاو کوشش کوی فی خرابها دا غی پا خراب اولو کی اولائکا دغا کسان ما کان لهم ندی مناسب دوی دا پارا این یدخلوها چی داخل چی جماعتنو تا إلا مگر خائفين يردن کی لهم دوید پارا فی الدنیا پا دنیا کی خزی رسوائدہ ولهم مود دوید پارا فی الآخرت پا آخرت کی عذاب عظیم عذاب در دیر لوئی. ولله او خاص دا الله دا پارا المشرق مشرق دا والمغرب مغرب فاینما پس کم طرفتا تولو چی مخڑوی تاسو فثم وجه اللہ نوالت مخد اللہ دا. ان اللہ بشک اللہ پاک واسع علیم پراخی والا دا ودیر کوہ دا. وقالوا أويد اتخذ الله چن ولد الله پاک ولدا زوی نیاز بن سبحانه پاک دے اللہ پاک بل له بلکہ خاص دہا غد پارا ما غد دی فی السماوات چپ اسمانوں کی والارض پزمک کی کلن طول له یوازی دا اللہ دا پارا قانتون تابداری کون کی